Memo akwa Badwam TV Badwam health tips so na wotwofo from ni ye de rade ase na mame fast da mame sponsor oya de endpoint homeopathic clinic say ya re yenko ne hor na onhye ma ye ho ntoye na da romanti na wotwe bia ye nye odokotani ana on nurse ni edi nkomo hye apomden mu ti de be me de wo ho pa ne se wo ho dodo no afre endpoint Dr. Dubuatin so yare branatan ye ho be show infections ne prostate mu hawo awo mu esa hwe wa wudi ese bibia ye kama ukọ endpoint ho a obehwe ene nso ye nya akwanya no aba Dr. Dubuatin ho a ye ne ba bedi nkomo na wotwi mu nyina se vaginal discharge bia wonya discharge bi ewo wo ba mu ana wo ba mu nye normal we ka de oba ti Dr. Dubuatin ho da ye mu akọ aba ene nso ye da se wo bi opuna ma ye week mu nyina wo se ye kasa fa vaginal discharge ho no ye dia discharge ben yo me da sepa kase vaginal discharge ya first of all na wo say say oba bia nsuo egu oba bia na nsuo na egu oba no ye nsuo ni ye wo de ye papa ene de a signal say eye infection ene nti kwan a oba the normal de wo ne say oba wodie mu wo service na no ene ye nyina no lubricate nsuo efiri hoba mane ba wase which is normal na nsuo a eba oba ho no de ma hunu say nsuo no normal nsuo eba oba ho no bo say nsuo no e clear it is ordinary water that is how our nsuo no and I say sometimes bo say be a little bit off white kakra na bo say nsuo no bo say enka boni nim yes inti scent inti sa you know enye offensive ena sa nsuo no egu oba no so no it depend the quantity of nsuo egu oba inti oba bi ho a bo se nsuo no a egu no edu certain time bi wa nsuo ni betimi akosoro kakra te se oba ebi a wonyam oba anyem a by virtue so wonyem no ema nsuo na egu no normal nsuo na egu no bo se be kosoro kakra ebe doso kakra eno no so eye normal ana bi oba bi okra no a contraceptive bi ana se family plan yi bi no ye no so kra so betimi ana so oba bi okra no a ovulate a so oba edru mpempen so bi no otukuhua ema ono so timi produce nti no oba bi ho abon se tama wo ovulate no wo se nsuo na be doso kakra na ye man kakra e sticky e normal ana so oba wo wa tenkamu bi a be ma ne ni kunu ba be hia sa nsuo no so no betimi e be kosoro kakra ni the quantity no so no e wo soro kakra ne nyina ye normal na mmom ukonya nsuo bi a nsuo ni gu oba no scent e wo na nsuo no e free normal color no a ka wo so oba nya na ne color no e bia nka wo se ke ye colorless e se ye aye nsuo ana se ye slightly off white na bon se akonya different color bi green koye pink akoye green akoye brown na no hu se ana se oba no nsuo na ye ba no hu se nsuo ni offensive eno so na hu se inti ne texture no so kra so bo se texture no inti we mu nyina na no koba sa no a e ka se oba no wonya bibia ka na se vaginal discharge inti vaginal discharge no se oba nsuo gu oba no enye yenka se nsuo ngu oba nsuo betima gu no which is but nsuo na egu no hu se nsuo na sesa senti afede senti bam na nsuo na eba na kra se kekawo bi wase bi be kekawo ne nko no ba quickly no ano na ne ye beka na se wanya bibia fe ne se vaginal na se discharge bi we discharge na wunya na nya normal biem ene ye beka se wanya bibia ka na se vaginal discharge na enam so oba no so nti no se de he nyame asi abo oba no e ma wo larger genital surface to the tendency so oba benya infection no ye normal so oba ye easy menka say normal easy so oba betima nya you know it ye ka se vaginal discharge sana na se che end point to be particularly ye ne mudi nkomo and na ye Monday wo chena ko nyina no ye be do suko ni akọhwe the courses ne sa no mani nyina ya de bi ha obi a ana se chechew ho hyehyew bibi ne nam honam duanim
wani so biri wa kuma bo pedi wontimi nna wo ye bi kakra no abre wo ye oba na be ma wo dun so ntem yade bi e haw bia no fa endpoint homeopathic clinic number na ye ni nkomo wo yade no e free consultation ni me ni nkomo e wo yade no free a wontu ahwe me ma ho akwankyere number no ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada say Dr. Edward na woten nka na ochina Nyankopon ya adom aka ye ho na wo ye oba yi nko ade se wo benya infection no doctor aka se high ti de kwan be na e be fa so no aboye ho ban afri sa infection yi ho ochina nkwa hoden wo ehwa ka ye ho 5 minutes ye nche na ye di sa nkomo no yada say